Pau, segle XVII. Jan Baptiste de Ferru, qui est déclaré coupable du crime qui n'a lieu pas commettu. Enta retrobar un ostomi che caut debarà, en lo bent du cap du Biarnès, en lo quartier du Hedas, lo Puden, lo Hedus. Perché aquest nom? La riu qui trauca tot travers la vila, che lo sul accés a l'aigua de la ciutat, mestava lo sistema d'evacuació de tot lo salupè de la vila haut. Jan Baptiste de Ferru, com tots els poblans du Hedas, que hi espiat d'ab hasti e mespres os burgès d'en haut. L'avetz, mest un pas nombrós a protestar quan l'arresten, e puis la crama dos deputats qui passe mesura da los testimonis, que lo xafre baiat au labader du quartier, frequentat per las bugaderas de las lengas lestas. Lo suo camí, qui tirava dret da la mort, que coneixuia ben a l'ell. A moment de pujar su xafaut, la tour du bureu qu'era boita. Enta sauvas la vita, qu'en deveré assegurar lo bratge. A l'epoca, lo bureu que crubava comissius sus cada ventre los dies de mercat. Jan Baptiste, que baduleu dos homes mei rics de Pau, que pudu au sutur espiada mespres la carrera d'en baix, que avere pudut quasi deixar lo nom de Ferru a la posteritat. E n'era pas aperada la carrera qui passa davant l'executor?